Mezarja nisu mjesta gdje počivaju samo ljudska tijela i kosti. U mezarima su zakopana i ljudske želje i nadanja. Ovi kaburovi puni su ljudi koji su govorili da će nekada klanjati, da će nekada činiti dobra djela, da će nekada ostaviti grijehe, da će nekada ostaviti poroke, da će se pomiriti sa tim i tim, da će i da će. Međutim, ove njihove želje i nadanja su zakopani zajedno sa njima. Tvoje pravo u tvom životu je da ostvariš svoje želje, nadanja i ciljeve i zaista uz Allahovu pomoć ih možeš i ostvariti. Zato je najbolji dan da počneš danas. Najbolji trenutak je ovaj sada trenutak. Glas koji ti govori da za tebe ima vremena, da ćeš ti to nekada, to je glas šejtana, otvorenog neprijatelja koji ti ne želi dobro. A tvoj gospodar, uzvišeni Allah, je onaj koji ti hoće dobro, koji se raduje tvom popravku, koji se raduje tvome pokajanju. Zbog toga, dragi brate, uzmi svoje pravo u svom životu. Tvoje pravo je da iskoristiš blagodati koje ti Allah dao. Tvoje pravo je pravo da uspiješ i pobjediš šejtana. Zbog toga iskoristi život. To je tvoja opskrba koju ti Allah daje. I tvoje pravo u tvom životu je veliko. Assalamu alaikum.